dari dia Ibu Karma Mimiko Palacio terus balik nagpapasunod sa Escalantera. Letak dia Karma usaha Ibu. Naga dia meneruskan para lupa. Ang sabay-bay ngayon ng mga Mimiko Palacio. Ang dyan sa tumbang sa kontrol na gustuhan ni Marvin Sevilla ang Ibo. Escalantera, Samboa, Ibo. Terus lakukan di Arma. Grabe na, kari-kari teman-teman semua nih. Oh, grabe besar ya, seperti itu. Bagus mantap. Nah, grabe besar tapi nggak perlu tahu. Semua yang perlu di tanah pakai warna ya. Nah, lantau kamu harus tahu, kamu dia tenang ke latuntaknya satu. Nah. Terus tarik, apa-apa. Nasib, lepaskan. Nah. Ibre kontra Escalantera. Was-wasano. Wah, dia bawa-bawa. Ayo, kita ikut kesertaan juga. Mengatas ya. Preparar Carvalho untuk Sobrano dan Felix Sigaluya. Di sini itu hanya agar itu ada makanan satu. Nah, wah, dia terlalu. Waktu sini Pak. Nah, lumayan. Ya, dia Karma Impuri, Martin Surya, Martin Palacio. Sino mengibatkan. Nah, tapi itu semua master sekali. Jadi yang kedua, Sino Frenda Akmorasu. Nah, Islam. Bertubuh semua Karma Impuri dan Escalantera. Yes.
Nah, puro mga isganan. Waktu sekitar sino yan? Oh, grabe. Para parehas din ang abilidad. Mawili ang mga papisinado na talagang tamaw ito din. Ganda yung opposite na. Adios gitu seperti itu. Adios sebagai itu. Shit, parehas din. Grabe na ako daw. Ayos na. Grabe kita na. Naikikip pa talaga. Naikikip pa. Magkasaka pero masasakay na ka. Na turus dinisip. Turus din. Ngayon na lang, hindi naman lang ang tatakbo. Matangkal mo. Was-was ang isa mo. Adidas di habilidad. Oh. Sino? Grabe na naman. Ikut kain. Grabe ko. Lima tahun. Bagus no? Maestro bangga Pangasinan. Ano ba? Ang kayo ko'y simbrano sa baybay magaling. Pangasinan ka sa tuba, nanon. Gagawin ni Felix Sigaluya. Bagong bayan. Bagong bayan. Okay. Pasunod namin sa baybay yun ang karma ni Otoy Simbrano. Ang kapasunod, kapal ni Utoy Simbrano. Ang nauna kasunod, kapal ni Felix Sigaluya. Escalantera at Bagong Bayan. Dalam kerja berikutnya.
Lewat pamalang yun. Anja saudara rapid settings karena tegak pembawaan Michael Sampai. Para ngayon, Karpal ni Danilo Sibilia at Tino Pasi ang katatusan ng Sampura. Napundokan. Lati muda katapusan bayuran dan kehambaan. Oh, waktu Saitamus Hampilan Busalian yang menumpangkan barangkali kemabaan dan bayunan. Pak Ilyas ada berubah. Parias kita keampilan. Oh, supaya ini mesti kita jiwa kita paling besar ini. Katapusan sa buwa palihog King Lupasi kang inawangan kang Danilo Sibilia kang Ipuri. Jangan lupa kang King Lupasi. Ang nakapasalit niya ang tao ni King Lupasi kang inawangan. Ang kapasalit sa aminhan Karpal ni Danilo Sibilia kang Ipuri. Oke, apabila katapusan natin sa buwa tetap hampir tanggal serang. Ayo terus praktis berapa sebelum yang lain tunjukkan terus berapa
Nah, Gusto ko sa ito niya